August 15, India Independence Day. Katibok hedajok, pini pai ni pai sirkep, dipu birla ahithiadu, towar krongkhom, taralang so kedam atowar along, pulis atumpen, kedam kewang ahem konglong atumapan, hang dunsi, asona kenang sot aluhay hui, kelang dunasay, kedengpon. गाड़ी कागज ये আছে Pai ni Pfizer Cap Arni, Indian Trocap Indian Youth Congress Foundation de Arni, Pacheton Dunsi, Karbi Anglong District Congress Committee Tumpenta, Difurong Sopi Congress Asai Hemalong, Indian Trocap Indian Youth Congress Foundation de Arni, Catalan Pon. Lason Taksi, Haraghat Mandal Congress Asai Hemalong ta, Indian Trocap Indian Youth Congress Foundation de Arni, Talon Pon. Laso Catalan Ponahut, Social Distancing Asai, Dengponsi, Ingsamjin Pen, Catalan Pachun Pon. India movement lah pe National Youth Congress angkat hai kami long dari tuntungi sewani ke talon along ini harapan Mandal Youth Congress apa National Youth Congress apa non akimi dong point District Congress pe alang Block Congress maju kasih ini yang ni bangke Aduh kalau ada sini loh, jadi tu, kopai dah kemelo ini, tarik bang ke Youth Congress, angkat tegang ni lah pen, itu masalah ni masih British han, itu sia movement keceng, soal ni along, itu ini kopai kini nak apa, kasih, heko itu. Youth Congress pulote wi tumta ada isia ongkolo freedom movement long tapi India movement aku isia ongkolo plus ongkolo ta itu right isu ejang sta support sepak lang lo si hala so ningkan aku si after itu ngaso movement cengera pi penangan 1942 pen penangan ari so ejang atu itu malidara long itu Dakar ditang itu Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lapen, Wallabhai Patel, alang itu leadership pen itu penangan hari soejang so movement di India movement long kasi dong tu sudah jel jangnang lo kasi ya penangan hari soejang kita jer allo kita bencek kita penangan hadap jer allo anta penangan protes lo data asal movement aku amat British government unta isi kemat hasil kuno ajak si British government tundang pulo itu mal leader tentang je non amat ke independent nang penang piune kita independent nang ke 1945 lanons asur second world war dobang second world war judek betul asur independent free country ko usi la sulang cak dipilo pasti itu kicini nai abange lalo je kala so movement ahu non BJP party di itu ala suhu dan RSS satu ini dong itu ciore kamu ala suhu ke Hindu Mahasabha pun ke RSS satu ala suhu Dindar Upadhyaya Pentenglap Vidi Savarkar Pen Savarkar tu alidasi pen Quick India movement long bangke na oppose dulu kalau tu nak support dundek kasi kini ani anta RSS anke desdruhi dulu ipolo desdruhi punang kau ke desdruhi punang kau bangke lalo jalan tu British government ahat protection di dilo
Kaso movement ahu bangin ko rahini itum kongres awal kas tum arso jang atu aprandam lo. Kaso aprandam Karbi Anglong pen puthot inut COVID positive ang thek kelong ponabang phu apran kedam. Pai ni phai sir kep arni phuluni revenue asai hem adung along si akulat kachubi ponabang phu Ananda Bora arta phokeb ratrok. Ananda Bora athema keso penajok phuluni hospital along si chilang bomlo. Bonta pai ni phai sir kep arni anke kiso ketana jok se ka chilang jephan diphu anwanglo. Bonta laso arni Ananda Bora rengun edesi aprandam juilo. Diphu along se kelang atum pen COVID asad lang en ponsi Ananda Bora phan COVID positive ang thek long ponsi pang thek ponlo. Karbi Anglong ang kang pen laso akaphere meme COVID-19 pen bang phoan aprandam tanglo. Pai ni Phasir Keparni World Indigenous People Day ni Pachetondunsi All Party Hills Leader Conference APHLC Atumpenta Difurong Supialong Talonpon Adabapor APHLC Amai Phu Jai Kathar Bensi Lamain Turpon APHLC Amai Phu Jai Kathar Pen World Indigenous People Day Puthak Jumi Sanalam Jai Ponsi Insamjin Pen Talonpon Jingbangke Jharkhand ana kupe idun amar hala data ningye dola India sorge pulo India ke indigenous amunit avik itu Amerika sorta avik wicheng koke amahas Amerika sor mang pepra pujing do dake hala red Indian man ne tum do ko jo India sor ke upai ve no na pi tige chekroi dun do ni tum ta chekroi dun det nang ko hala afran gi dun ching Jharkhand ban gi dun ba pan ke hedi India nang ke li pe hala pangin nep chek me arrest to det Meeting koke la pula bibi hat patik beng chok la po an la ke la si ada tin petala nonge indigenous tum ta nang tek bom lo jo amasi independence autonomy ke hang ta son alam nang do bom lo la pu amasi nang autonomy pi nia bang le ason ka break lo la ke nang tum adet alam lo metang adet alam lo seta la tum adet tin seta la indigenous aprang ben ke do ber amunit tum pan ke nang tum tak care nang ki se hadi UN Open masih cek Roydel la si UN Open si la World Day of Indigenous People ko pini hello 9 August arni si hik dat la but kulamaho la si ko kumeha hok dat la sarni si pai sirket arni aningkan wang ta talon nang ji kusi UN Open United Nations Organization penamatsi ade arni hok det lo la pen order ako wang ta pijet la sineli tum phan ha UNO ke dun hu America ke dun hu ha UNO face no 2018 aningkan 17 April arni si ni tum phanang than no la pen la ta nan pidun la hu la flag la si UNO a flag Kali tumta tardun lo aman di pia porsi la pen mu UNO fleket aku ang tultunangi ke Oktober 24 ani aku alata tultunan lagi UNO day alam ke la si la pen la api pen ke hala kamera hal la api Pai ni Phasir Keparni Karbilo Charlia Song KSA Central Committee Lapen Karbinim Soching Thurasong KNCA Central Committee atum Chalangsi Difurong Supialong Kido KNCA Asai Hemalong World Indigenous People Day in Samjin Pen Katalon
Methang ahemarit penchenglok eraikom do anta Japan thirponsi Japak larnang ji pumatha ponsi pai ni phai sir cap ani wothat langso kaparlopon ahawar boksong ari so ejang atum thurpaksi rongotowar karko karphegasai dengponsi ka Japan thirasai klempon